Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalong. Welcome to my channel. Welcome to Matalong. Ako ron, ah, January 20, 2021, Francisco Pipi, at your service Matalong. Nag-over ta kay para makasubmit ta sa closing karon nga year. Dapat mo kuan ta effort sa extra time para makasubmit ta sa pizza nga gikuan sa auditor guys nga to for support sa atong accountant nga paghimuon nga closing nga need na to extra time para matabangan nga atong accountant diri sa lungsod sa Matalong. Okay guys, atong pag-xerox lang guys. Sa mao ni pag-xerox guys. Ito guys, support lang ni para mas makuan guys. Itong linggo buhat guys, alam para sa bayan. Need na itong extra time para makasubmit on time sa auditors niya. Magtinabangay ta kanunay alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Importante ito guys, magtinabangay ta para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalong. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalong may susi sa kalambuan sa atong lungsod. Guys, ito uling tang guys para sa kwan. Dayon, stapler sa PO. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News. Ang channel sa kalambuan o serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalong. Magtinabang ngayon ito kanunay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalong. Eco live diri sa Municipality of Matalong. Nauray nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalong.